de diso eba wakwa mu bedwam dwumedie ne so eye ensema hodo akoso ewo online ahodo no na afede obonkrata ne so aye krado nti o mahene kwabna sante ne afia mankwata makro de eno bebro na ansa na yenko adomonline.com na ensem no de wo ehono mu bi no menkenkan emfa emma mame akosua frema ani din ye me the chief of staff ena ne honsem eda hanum say na de wo kanyina ya manyosem kasa a wo patre say I stepped down as MP after breaking the fall at Ayawaso West Wogon chief of staff ena ekasa seminti na chese ebra wo ko mprenai no ena afi wonu agye mu de si ho de chese to da bi na ko kakra na onya kakra ya chon ho na obi nsu nkobi enti efutu sema ne nyina ya amanyosem kasa enti ena ye politics no wo adomonline.com na no dan chenso a osanso ka bibi kakra fa ono ankasa ne ma ene ne nananom eho eno ye audio aso ka adomonline.com isan say ene ne da honti ubenya bi etie mawako boss traumatized over alleged food poisoning enti mawako penino ena wono so ne tusi jamu efa eye food poisoning because nipa bia kwa akodi ni anu ne bia akwa se ewudro ewo enum na ba konso ewa hanum se ye no eye international da adomonline.com no and it say calling a man bald is considered sexual harassment tribunal rule enti se obia pampemu apa na se bi wudidi na tem ana se wo de sere no a na che se eye sexual harassment so why no kwabna sante Bedasiana, where you see the Pampama here. The bear man to catch no, because you see for Pampamumba. Where they put before professional. Now you see for and then Franca Sempa, open was empty and then what I said, is a member of Yabamule anymore. Also, member, yeah, Papa Sampa Dumusan. Media between him pie. Baby, dear, we just sexual husband. I'm now, I remember the question. Over the door, Marty says to the carpet partner, and you need a money that come out. Yes, so you're quite. Because my dad will be on a pump of my passes. Okay, US buyer, and me, pa, good to you. Wow, I barefoot. I quite not again. I could get your own muscle. I barefoot, and your mom wanted to say, we are what I come. It's not say only obi where to mem. Oni obi wo fie oni obi wo mpotemo na pampem wapa na de sere na etese obema de ne sabo oba to anase obema de ne sabo oba so oba no fu a o ma na kwanya na mami we ni abrochira na ha international nti okay e is abrochira affect ye ni losu tu abrochira na yesiesia o no bi apa ambofo je de na pampem obi dum bie apa enti no we di abrochira fo mu de ya ha ye nya bidie ye nya bia ye ha de where difference my papa to mo so well ti na so hwasem no pacho your father bonkrata no bi to aso okay so if you are there I'll be sure say delegate bonkrata no na me de hye no pay na adom kase eno aye kan sa awrahosem we e serious ono konfo a wasan yi we me from hunter bofo akum no ho akum na yire odika kum ne yire no boni tuo no so bo no so ne tirimu tuo na ne baba ma 14 years no so bo ni tuo tese na nke yese utie kofi eje report na ko so kuma busua ni nyina na anu odin this also anu odin 40-year-old kwasitando kum na busua e ka mienu o se miensan wa kire no kura nya pani 17 years ne hu ne fast no loke wo ho de dua bi tutu a kire nka tese wo pese okum wo nyina ni nyina ne se yese okonfo no yeso ge bio se de all in the name of or hwenu so san ya you ene yese am se wo use machine kakra no ba na koka enu anie tie ne wo hye obi ase so nya dwenboni a na yo hia na yo hia na wo fika ni ayi trasa ko ni ve na ono ni kure twa fa ho ana bibi e obekuno wo ma ne dan ne cars ne ade du be no adwumi o hia je yo tu ze de no hwe ankoso wenya nam wenya abe o se twa abe ka ho se se no we betwafo che se o hia de nani mo ahari o hia pabna o hia manipa kasa bebre di ewu ase o hia eno nko na o pepe mo nya no nko abata ya ya okun obatan ne me wan be hwe won ka nko na akọ ya nkenye problem nti delegate na mane a wo kope 3 ho no mo a hye ho
na sama wani mo ha ye owura Ken Oforiata o say we are excited over E-levy IMF gone is it no bosiambo E-levy no ba ye nti yes ase ajeje enya he ba ayi mame yasika just a week or two no and na etre say ento say afebedu a yes ase ajeje E-levy no e say you hold nkofo accountable if na what penny na say E-levy ba ye nko besiambo bi odia and ye do afede a say enkontabo timi koso no dey because they say na ahokyere no anu odene no am driver pa che say they said the worker say Edin chale Edin fu no to ade agina as a move as any pan wa mu ade na fia na say no dey nya driver na beka say wa zo uti aso afu so uti ya na me che say no so be hu me na me so me kire me die mu akire no the situation is the same to who me say bia enya better ma to was se me so ma say every week be a overto electricity almost say pentumu 148 am say wow week be na fie say meto aguso sa meto aguso sa nti say san ma so be hye yes nti ahokyere no nti ho nti sanyame adom no owura Ken Oforiata say we excited there ye bom payo na bi e bedru be 6 months na die na ya kwan wo mo aye na sika guye botom je say odun say sima na eka sika nko anya kwans no bi nso kra anya nti ho asam delegate the Bokrata no say owura wusu bi o bo adwuma dendenden o the green Ghana na dru UN kwabna so obo ho de wo headline ya so o excited Ghanaians are maka some fufuro na wo kan bi me che say me kwa homa so me na bo so say me ho no be the excitement na demonstrate you no we excited but me free ho kura ba the fufuro ntimi mu de me mo aba ho no bi but you see we are excited one one excited and waka no na hwe esika sam ntoto ye o see we are excited about E-levy if you mama take you over IMF bon enti e ho asam no sa wadaro mama mindi djuma na esese me di magana for do na hu de ekoso o excited on koi I say di nechi o see we are excited enti on ko nanim okay please na menwie mama nko aboso kan ma na to ankomo o ye ko me ye ko so ye ba no pasa na yenye de beboa ma yenyina o man na time gina ne na so ye mesrem bebri na wana ne wo problem mesrem bebri we are trying to manage and restrain enti mesrem mo man ko ye aboso kan na yedi nkomo no e de Bokrata aba brofo no o ma twere wo hai afia men sense su bi and I make sure say we are excited over E-levy IMF gone and no want to say and I ma so akire mu say e bedu be afene de ene emu ye because na watch me enu ni na yes afia mene wan kamati o man he ase atwa so de kire say o man he ade achi wo hu momungu a wo send dia man crofo top money no ene say de ete no ko zero asia wan padu oh my make bia man na baba kwa ba zero asia wan padu ma chi apo bi say me ji so me ho ye na so te say oh nyame adom bibia nam ne kwam kama eja mu na mo nsem no ya ye bibia ho no de potin pa na bo so kan for ti ne wa chi kakra ma me abato oti me ne de kakra mama yire me ho nkasa yi de potin na bo so kan adwumayefo e wo ho penti ene ase twitwitwitwi kakra ba wo sa yo me da se na machia ma chiefo no ma hwefo nyina no pay bo so kan de bibia nsiyo de ye be kan se obi a nhwa kom ma ni timpo bibia ni ho a asi e wa bo so kan na ame se de wo ye opani ana se wo ye adwuma pani ana di nipa ko animu a ubu kompo hwe wa chi hwe anim na watoto niema ebetimi aboa daache na aboa adwuma no enkoso no pepepe na mpanifo a yete abanwa so ye hwe aboso kan toto ye na se bekan ye a ebeye hwe be agiasane a ye mpanifo a omabata abanwa no so nyina na ye makoma so ade se aban be maye baabi sebe aboso kan fo betimi so akokoye umadwuma hwe o man mu ha adwumayefo anadwadifo ahoro nyina no ene aban di nsa wo so ma ban atimi ama mbaabi atena we nya nkokompefo ohwe kegeti afo hwe soamefo hwe empemia bebre aban ama mbaabi atena amwo eye omoti a sebe obia ne mo metwe dawe bia aboso kan so nyame adum be mfi aduana enum ni a ebedi aboso kan no isi ehwe baabi a yete ye hwe adwuma ne nkoso ne se fese ekona ni mu dia
yes mo ye ni aban edi kita ho say emredre so be my baby atena eno ho na mo na ye tu a eme say akofa we ni bebre a ebinim so omo nti ase nanso enye omo fault isan say enipa ni bi wo ho a sabi o munyane bi wo ho na omo tena radio so a yomo kan say aban se wo tu aboso kanfo aban so kan say o tu aboso kanfo no mo yen aboso kanfo mpanimfo na e dia to aban ni mu say na daroma ompe baby mai no sisi ho mai dachi yakakodi edwa ewo ho aban so agya to mu say obeboaye ye man baby ya horo me yensa say o mai afienya dowanya efi poku asa kosi suhu baby asa da aban betimi de nsa to so dia mai no sisi ho mai no ye betimi akọ and say regional minister ebetuno ni mutuo say baby asa da o betimi dia mai mprempren aya sa sekese eye afienya njo oboabo no se yebetime eye afienya na boso kan fo nyina timi akakodi omudua awa boso kan ene se akofa we ne bibia abasi ye twa boso kan fo twa na men kan si so mo kasa fide kese so se obia ni ho kan so twa boso kan fo esan sa boso kan na ho no private entity nipa ayamanfo protocol mato what's ho na sabi omo ye mo ba obi ma on store ni fie ni ma no bubu ni wati store na ti go mo bu di fie na usia wati store fie no ama me wo soro ni party ho de so bi betimi aka se wo twitu ana wo twa baba so bi trouble so kan fo de nya de betimi aba so sa na mom na mdo do nsa nkwanti ye mpanimfo ne se ye hwa adwuma ni nyina so ne pese adwuma ne ko na ni mu de a na ye se nya ba bi e hoso adachin nchima so benya ho mfa so hwe me aban ma free education aban TV ba safo nyina be wie be go system no mu na se mo ba na mo anya aban adwuma nya yen so spare parts industry betimi afa safo ni be on betimi so aya adwuma e wo ho no so anya wano aduane sabio yen mo ene wo ka sai nya me ado na boso kan ye be so papa no be so ye ho ye mo chi so be so ye ho ana ye ya no aduane ne ko ba se ye ko pe aban adwuma ya ebi kwa qualification kwa ye di bio tiga ye nya adwuma nye nti se wo twen we no nyina na wo nwe na se na me die manya ba bi matena manya bibi meedi ne mo na so twen so wo kyena nti ma so beba no mo so benya Ghana ho faso no benya mo nsa no anyo adwuma ho faso no mo di abo mo brand ye 24 abo so kan de kan si so ni se saban so be maya asase no asi what some modern shops at the amaya ya offer it the sanke nya me se aboso kan foto do na so agisa asem ya to say aban yes amaya omo abeko no ebeko omo so abeka aboso kan better the bene bia nsi aboso kan. I see. Very interesting. But he for no concern for no because concern for no omo so de omo se mototo abonte say omo fia ayeme nwanwa pa ayeme nwanwa was asem because over the years and na ye wo emema wa bia mo wa na aboso kan omo so me from concern spare parts for yini mo so mo aboso kan ho na yenu ana mo amasisi adan mo aboso kan omo se omo nti ase se ebe aban be ka so bi ya aboso kan na ko ba bi no ye no mo hia se mo iba ye no mo hia be ye mpen be ye nson ye ti san se mo nko mo nche mu bia ese de ma wo kasa bia ese ekeni omo kan ye ni omo kan ye ni mo se omo kan aboso kan spare parts dealers association ho ebi no my executive pen I say o makoma hu ti ma o mo wo so ye nwanwa pa se o ye o ma dwen se o so be press conference so ye ni anamo o betima press conference ye ha mo bia mo fa ntupia mo wi a ye so de o mu ncheche mo bia de beba da mo ye press conference kra na association tables and of ye nkunwa na mo kofa be ye press conference obi anka mo de obi anka mo na ye mo kwan fe ye kwoti ya I'm portray omo say omo ye aboso kan national concern spare parts association but notwithstanding I say entiase bi na omo nya di akire mu nyina no omo ntiase and rather you see nyina no aboso kan council of elders eba bu say omo mpese toto ana say bibia beba and nti ya schedule meeting ye kweda di enimi ye don be hia ye de ye dey say oh say there Yankopon ni panim emu no kra bia wo ho no ya ka dia chiro ye be ko so aka no kra wo ho dia chiro
so be atum ana mo nyentu ni na wo Nyankopon se. Alright, chairman, ma me no wie but me bisa say wo na etitinani wo ma wo 3 options. The me den se mo se aban pia mo nko ba bia mo ana mo di susu ato aban anim. And 3 options na aban aba say baby ebenya asase ya ntamatima ma obi bia ho hare no in terms of spare parts adwuma no eye afienya. Susu ampa say woni gi afienya no ho. Minia be ma ewi ase ne ma bi edu ne de ma wa ye de ma wo no wa anyi a wa ha wo ho. Ne di kan se ya wo akwara oba ne na cha osakwara yi. E na ma oni a ware no. Wo se akwara da be no be nya beto me. Wo te kwa ne wanyi abeto no wa ware awo. Wa hwe kwa ne ba na oba wo no so no wa ware. Wono so abewo e de ato. Ene to sum yi no e ya asase. So obi so o ma wa asase no so asase die ewa ehif da ben asasi da ben ho de ho wa ho ya chinchin mempa what e wa bedru bi kwa no pe quarter prot na wunya bi asasi Yakopon o mobiu ya brofo no eni ni modifo ti ya ase e pasase anya kopiafo ya krimo asasi no efipum enso be hwe ne pono kwa ko yiri ase nkofo ne ma wo baabi nti asasi de obi so o ma wa asasi a se wo ha ne sebio paga kra na ti ne ho be ba won faso nti ye 24 ne de Saban si empempre ya fienya na asase da me kan maka si so say saban betimi asisa esiseye a waka kire ne nani so adi hu no e de aman ya ye beki e ho be ban fa so ma Ghana fo nya bo so kan fo Ghana fo daati. Well, chairman, my friends here become come with the ebe koso adi akopem say ye beto ye be akọ. Aboso kan for ye wono dwumaku no wono titinani area mpadu na ene na atwetwe nkomo one say me say very refreshing conversation. Yabeko na ya heard the near the actually said the Afianya no so much atuma. A bit mine or Harris Swama be at my content. But yeah, wrap up on the headlines. No, mean say 1 or 2 lines be Juma. But the Chronicle say hosting AFDB in Accra will inure to Ghana's benefit. Ero Furiata Anaka say Kandapar Sachs Gota Boys from Tema Port. And the Ghanaian Times and I didn't know quickly mention. No, they find that. Say you are not being fair to Africa. President Akufo-Addo takes on global capital markets credit rating agencies. The big one here. A Japan deal revived. We mustn't drop it. Finance Minister said, okay, cancel more. And then okay, guys, the new weekend crusading guide, my man of the moment, Abankwayabo outdoors MPP chairmanship slot. And then a question say, AJ, Operiansa likely to be next phases of MPP, stimulating Africa's recovery. AFDB meets in Accra, and Deputy Lands Minister projects Green Ghana at UN Forum. Mututu kwaya. Boke kanyo ma kesia. We do answer Green Ghana be. Ye dua nua sa. Nua no so yung baby ye dua nua no. Mo de June 10 esti o say sa be dua nua. Sika so no ya say twa to e di dua nua no. Enya de keto. Obe huni ehun hwe. Oh. A waste of a lot of things. Na kura ekosere bosia. The ekosere bosia no use Peugeot, use V8. And I'm excited. Masom na ye de esino online de na brana so ba ko bi ewom Paramount Chief for my hino wo Amfuega pacho voteres ne mo amese maka ne ya togbe Amfuega president to nyina ti mo capture kakra ma me ntomi Mr. Mamika Masam togbe tepre hodo a otoso enai o say enye se ebia wo befa bobobo ho na wa be putu abesa be do to abekyerɛkyerɛ mpanifo wa fa se bia se wo ho aya na wo sa bobobo ensi e wo botam ho ntunim se wo ba fa hye no a enya afe na wo mu se Ghana fo se o maye o Ghana fo yo afade bia e ma na efranto ma sei ye de bia boyi enye ho na abechinchim to de hwene be ko ensi ti we ye togbe kokobo etitie asa no akọ ho nya sa obepa wo ho abu ani ma se well